Nongeye kubasuhuza abakurikirana channel Hirwa Serge Official. Uyu mwanya ni uw'amahirwe kuri wowe wifuza kumenya gitari cyangwa wifuza kwiga. Uyu munsi nifuje kwigisha abantu b'abatangizi. Tugiye gutangira amasomo igice cya mbere. Ukurikire nturambirwe kandi ntucike intege. Kwiga gitari ni uguhozaho, imyitozo nta gucika intege. Never give up, please. Friend, utaratangira rero reka ngusabe ukore subscribe aho hasi, undi nurangiza ukore no kukazogera kugira ngo niba twashyize irindi somo ujye uhita ubona notification kumenyesha yuko twashyize irindi somo wihutire kwiga. Tugiye gutangira rero, niba wamaze gukora subscribe ndagushimiye cyane. Isomo ryacu rya mbere ry'uyu munsi tugiye gutangira tureba ibice by'ingenzi bigize gitari. Tugenda tuvunagura turebe mbese intoki bagenda bafata imirya gute, amanota bayafata gute, imirya bayita ngo iki. Tunareba terime zigenda zikoreshwa, cyane cyane turifashisha Icyongereza, tunahuza n'Ikinyarwanda ndetse n'igifaransa ku bijyanye n'amanota. Noneho ikindi kintu cy'ingenzi nyine turi bunarebe amanota ya mbere nyine yibanze. Turatangira nyine kwiga uko bayafata ndetse n'uko bayacuranga. Nkurikira rero ubundi tugende. Ariko niba utarakora subscribe, please do it. Let's go. This is our guitar. Iyi ni gitari yacu. Gitari yacu igizwe n'ibice bitatu by'ingenzi. Igizwe n'icyo bita head, umutwe, ikagira neck, tugerageje gushyira mu Kinyarwanda yaba ari ijosi. Tukagira n'icyo bita body. Body ni hano, body cyangwa se igihimba. Okay, ibyo turabibonye. Head, tukagira neck and body. Body yacu rero nyine turabona yuko ihuzwa, neck ihuzwa na body ndetse na head. Head yacu rero ifite icyo bita amatuna, ariyo dukoreraho reglage yacu y'imirya. Ikagira n'ubundi ya mirya yacu ngiyi ari inyura muri neck, iva kuri head ikanyura muri neck ikafata hano muri body. Imirya yacu rero iby'ibice turabisoje by'ingenzi. Noneho muri neck tumaze kubona ko kuri head haba amatuners bakoreraho reglage. Noneho muri neck habamo fret. Fret ni utuduchambre nyine nitwo ugenda ukora n'umunota agahinduka, cyangwa se muri France bayita kazi. Icyongereza ni fret. Fret rero uti ni iki? Ni tuno twumba hagati y'aka kuma n'akandi bikaba ari fret. Ama intervalle nyine ntago barakuma ngo niyo fret, ahubwo no distance iri hagati y'aka kantu n'akandi iba ariyo fret. Noneho fret bakayibara bahereye hejuru hafi ya head. Fret ya mbere, fret ya kabiri, fret gatatu, fret kane, fret gatanu, gatandatu, gakomeza. Ikindi rero nyuma yo kubona yuko harimo fret muri neck yacu, hananyuramo iki strings ziva kuri head ku matuna hariya baregerera ziza hano. Kanegeze inyuma gato kamera. Noneho rero habamo imirya rero, hari imirya. Ino mirya yacu bayibara bahereye hasi. Umurya wa mbere, umurya wa kabiri, umurya wa gatatu, umurya wa kane, umurya wa gatanu, umurya wa gatandatu. Umurya wa mbere, umurya wa kabiri, umurya wa gatatu, umurya wa kane, umurya wa gatanu, umurya wa gatandatu. Imirya bayibara bahereye hasi. Noneho uretse kuyibara bahereye hasi, hari ukuntu yitwa, hari amazina ifite ugendeye uko isona, udafashe inota cyangwa se udakoresheje akaboko ufata imirya. Ugendeye uko isona iramutse iregeye neza.
umurya wo hasi bawita mi. Mi mu cyongereza ni i. Noneho tutarajya kuko yitwa, reka mbanze mbasobanurire gatoya. Mu gifaransa dusoma do re mi fa so la si do. Aho ni terime z'igifaransa. Noneho mu cyongereza bakoresha si, bahera kuri si, ahubwo bakoresha alphabet C D E F G A B C D A B C. C D E F G A B C. Ubwo si ni do, ukamenya ngo si ni do, ukamenya ngo D ni re, ukamenya ngo C D E ni mi, F ni fa n'ubundi, noneho G ni sol, A ni ra, B ni si, noneho si n'ubundi twasubiye kuri si ariyo do. Kuko tuzakunda kwifashisha cyane igifaransa icyongereza tubihuza n'igifaransa nta kibazo. Noneho rero twe tubonye yuko umurya wo hasi usona mi cyangwa i. Is in English, mu gifaransa ubwo ni mi. Uwo hasi wa mbere ni mi, uwa kabiri ni si. Ubwo ndi kubanza kubabwira mu gifaransa, uwa mbere usona mi cyangwa witwa mi, uwa kabiri ugasona si, uwa gatatu ni sol, uwa kane ni re, uwa gatanu ni ra, uwa gatandatu ari wo hejuru ukaba nawo ari mi. Mi wa mbere, kabiri si, gatatu sol, kane re, gatanu ra, gatandatu mi. Ubwo twabishyira mu cyongereza, uwa mbere usona i, uwa kabiri ugasona b, gatatu is G, kane ugasona D, gatanu ugasona A nyine ariyo ra, uyu nguyu hejuru nawo ni ugasona I. Ibyo rero tubirangije, tumaze kubona yuko imiryango barabahereye hasi, tumaze kubona n'amazina yayo uko isona iregeye neza kandi nta nota ufashe, duhita tuza tukareba. Twamaze no kubona n'amafrets y'uko bara uhereye hejuru umanuka, tuza tukareba intoki zacu izo bafatisha amanota. Izi z'ibumoso bacurangisha bafatisha amanota hejuru, amanota atari izi. Tuba dufite ibiganza bibiri, izi ntoki arizo zicuranga, tukagira n'izi ngizi zifata amanota, sibyo? Tugiye kureba noneho izi ntoki nazo uko bagenda bazita kugira ngo bikorohere mu gihe ubonye aho banditse inota ko ari gutya rifatwa, bikakorohera kurisoma cyangwa se kuba nakurangira ngo bafata inota gutya ugahita ubimenya. Urutoki ni urwa mbere, uru ni urwa kabiri, uru ni urwa gatatu, uru ni urwa kane. Tutabariyemo igikumwe, rero kuri uru rukurikira igikumwe, ku kabiri, gatatu, kane. Tumaze kubona fret kubara uhereye hejuru umanuka, uhereye kuri head, tukabona strings cyangwa se imirya. Strings ni imirya, mu cyongereza ni strings. Ubara uhereye hasi, umurya wa mbere, kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, n'intoki rimwe, kabiri, gatatu. Intoki uhereye hano rimwe, kabiri, gatatu, kane. Ibyo rero tukimara kubibona, wabona ugejeje ahangaha utarakora subscribe, please ndongere nkwibutse. Okay, ndagushimiye cyane. Noneho rero tugiye guhita tureba uko bafata inota rya do. Inota rya do ku muntu w'umutangizi, please unkurikire neza. Do rero bayifata gute? Do bayifata
urebe urutoki twabonye yuko ari urwa mbere, rwa kabiri, rwa gatatu, rwa kane. Noneho umurya wa mbere, kabiri, wa gatatu, wa kane, gatanu, gatandatu, fret 1 cyangwa se fret ikaze ya mbere, kaze kabiri, gatatu, kane, gatanu, gatandatu, ugakomeza. Noneho rero tugiye kureba do. Do bayifatisha urutoki rwa mbere, ugafata umurya wa kabiri, uyu nguyu, warangiza ugafata ubwo urutoki rwa mbere mufatisha umurya wa kabiri muri fret ya mbere, ubibona neza ko ari muri fret ya mbere. Noneho urutoki rwa kabiri ariko rw'uru ugiye kurufatira muri fret kabiri, ufata umurya wa kane, ukaba rimwe, kabiri, gatatu, kane. Umurya wa kane nguyu, umurya wa mbere, uwa kane ufatisha urutoki rwa kabiri, ugafata noneho n'uwa gatanu urafatira muri fret ya gatatu, ufatisha urutoki rwa gatatu. Urutoki rwa gatatu muri fret gatatu, ugafata umurya wa gatanu. Reba, nizere ko ibi bireba neza. Noneho biba byiza iyo intoki uzenkirinnye, ukoze inclination cyangwa se ukasa nkaho uziberamisha. Iyo ari ku muntu umutangizi, kuziberamisha nibyo byiza, ugasa nkaho zimeze gutya iyo uri gufatira inota, kuko iyo ushaka kuzirebesha imbere gutya ntago zihagera, ntago zahagera. Uri umuntu w'umutangizi usa nkaho uziberamisha, kandi ugatsindagira uwo murya ufashe kugira ngo inota risane neza. Ikindi kandi ukabashwa ko niba bakubwiye ngo ni umurya wa mbere, ari uwo wa mbere ufashe, utashatse gukora kuwo hasi yawo cyangwa kuwo hejuru yawo. Niba ari uwo, ni uwo nguwo gutya. Ubu inota rya do ryanjye ndarifite. Niba wakurikiye neza, urutoki rwa mbere urufatisha umurya wa kabiri muri fret ya mbere, urwa kabiri urufatisha umurya wa kane muri fret ya gatatu, ya kabiri, urwa gatatu ukarufatisha umurya wa gatanu muri fret ya gatatu. Noneho iyo ugiye gucuranga uhera ku murya wa gatanu, hejuru ntabwo ukora wa gatandatu. Iryo inota rya do. Iryo nota nizere ko waribonye neza cyane. Ukajya ubyimenyereza, utangira nyine ureba, ukajya uvuga uti ni gutya, ukabikora witonze, ariko ukajya ugenda unavanaho, usubizaho, ureba yuko warifata mu buryo bwihuse. Imyitozo myinshi, please icara kuri gitari yawe ukora imyitozo, kandi nizeye yuko ibi ngibi uzabimenya mu gihe gito. Iryo nota rero iyo rivuyeho, ubwo impamvu mberetse do, ubwo tugiye kureba amanota yo muri game ya do y'ingenzi. Ubwo arasigara tuzayareba muri pati ya kabiri. Iri somo ni ku bantu b'abatangizi, biginners. Ibyo nibyo nabibutsaga. Noneho rero tumaze kureba do ubwo ni premiere, ubwo ni inota rya premiere. Ubwo tugiye guhita tureba quatrième. Ubwo quatrième urahita ubara, do re mi fa, ubwo quatrième ni fa, quatrième yaryo, sibyo? Twari tumaze kureba premiere ariyo do cyangwa se C. Icyongereza ni C. It's a C code. Code ni inota. Noneho rero tugiye kureba F cyangwa fa cyangwa quatrième, bitewe n'ukuntu wumva byakwihutira, ariko icyiza no kubifata byose. Ufata imirya ibiri, uwa mbere n'uwa kabiri, ukabifatira muri fret ya mbere. Nyine urabibona yuko ari inyuma y'aka kantu, ubwo ari mu ya mbere. Noneho warangiza ugahita ufata umurya wa gatatu n'urutoki rwa kabiri, ugahita ufata umurya wa kane
n'urutoki rwa gatatu muri fret gatatu. Muri fret ya mbere ufatamo imirya ibiri n'urutoki rwa mbere. Muri fret kabiri urafata umurya wa gatatu muri fret ukoresheje umurya wa gatatu ukoresheje urutoki rwa kabiri. None muri fret gatatu urafata umurya wa kane ukoresheje urutoki rwa gatatu. Ngiyi F yacu ngiyi ifashe gutya, nayikomeje ndangije mfata uwa gatatu mfata n'uwa kane muri fret gatatu. Muri fret ya mbere muri fret kabiri mfite umurya umwe wa gatatu. Muri fret gatatu mfite umurya umwe wa kane n'urutoki rwa gatatu. Nageza gucuranga. Ubwo noneho aho gucuranga naho uhera ku murya wa kane. Ubwo ibiri hejuru ntabwo nyikoraho. Tumaze kubona do, ndebe neza niba uyibuka, no tukareba na F. Ubwo niba waruvuye kuri do intoki zawe zimeze gutya, ubwo F uhita, kubera ko uba wari ufite urutoki, wari ufite umurya wa kabiri, uhita uwukomeza n'ubundi, ariko ugahita ufata n'uwa mbere tururyamisha. None n'izi ziba zari zivuye, uru ruba rwaye ruvuye ku murya wa kane, uru ruvuye ku wa gatanu, zihita zimanukira rimwe, buri rutoki rukamanukaho umurya umwe umwe, sibyo? Uru ruva ku wa kane rujya ku wa gatatu, uruva ku wa gatanu ruza ku wa kane. Tan 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 tan, do fa si f. Okay, tumaze kureba ibyo ngibyo, tugiye kureba cinquième yaryo. Ubwo cinquième nubara inota rya cinquième dutuze kuri do, ubwo ni irihe? Bivuze neza, ni so, do re mi fa so. Ubwo so twabonye yuko ryitwa ngo iki mu cyongereza? Ntabwo byibuka. Twavuze yuko ari G, kuko C D E F G. Okay, tugiye kureba sol ariyo cinquième. Tuyifata gute rero? Duhita tuza tugafatisha urutoki rwa kabiri tugafata umurya wa gatanu. Urwa gatatu tukarufatisha umurya wa gatandatu muri fret ya gatatu. Ahangaha fret ya mbere turayitaruka, tukaza tugafatira muri kabiri, tugafatisha urutoki rwa kabiri, tugafata umurya wa gatanu. Aha tukaza tugafata umurya wa gatandatu hejuru muri fret gatatu, tufatishije urutoki rwa gatatu. Namubyibuka neza uru rwa gatatu. None tukaya tuza tukimeze gutya, tugafatisha urutoki rwa kane rw'agahera, tukarufatisha umurya wa mbere. Ubwo bimeze gutya. Uru nta kintu ruri gukora, rebe neza. Umurya wa gatanu n'urutoki rwa kabiri, umurya wa gatandatu n'urutoki rwa gatatu. Aha ni muri fret kabiri muri fret gatatu. Urebe neza, dore ni muri kabiri. Mbo warangiza tugafatisha n'urwa mbere hasi. Kubona isona, noneho yo ucuranga yose, ucuranga imirya yose. Dore tumaze kubona do, tubonye F, tubonye na sol. Niba utakurikiye neza uko bafata iri nota rya sol rwose, kandi usubiriremo, ufatisha urutoki rwa gatatu, rwa kabiri, ufatisha urutoki rwa kabiri ariko musumba zose muri fret kabiri, ugafata umurya wa gatanu. Imirya ubara uhereye hasi, tugenda mbibutsa. Noneho urutoki rwa gatandatu, urutoki rwa gatatu n'umurya wa gatandatu muri fret gatatu. Ubwo ni ufatira hejuru gutya. Noneho
urwo rw'agahera cyangwa se rwa kane rufata umurya wa mbere ni hasi wibuke. Noneho ubwo ruba rimeze gutya, ukabashuwa yuko niba nkubwiye ngo rifata uyu murya, niba ari uwa mbere ni uwa mbere, nta gukora kwa kabiri. Niba ari uwa gatandatu ntabwo rugomba gukora hasi. Ugomba gukora imyitozo neza kugira ngo umenye gitari yawe mu gihe gito kandi ujye ucuranga ibintu bifite ubuziranenge. Nkwibutse gukora subscribe nyabona bigenda bitambuka. Okay, niba na byiza uduhe comment, utange ibitekerezo kugira ngo aho bitagenze neza tubashe kumenya icyo mwifuza, kuko buriga muri ab'agaciro. Turacyakomeje rero. Do fa so. Ubwo aya manota niyo twakwita nk'amakoro, kuko aya manota uretse wenda amamineri agenda yiyongeramo tuziga ubutaha, ariko aya ngaya ushobora gucurangiramo indirimbo. Rwose aya manota 3 wacurangamo indirimbo kandi yoroheje mu gihe uri kwiga. Ushobora kureba nk'akaririmbo ushobora gucuranga, wenda turimbe mbese urukundo. Mbese urukundo rw'Imana yacu ntawarondora. Ubwo tugeze kuri soko rungana, twasubiye kuri do. Rusumba izuba, rusumba ukwezi, kandi kuzimu so rugerayo dondo. Rwatumye Yesu, ngo ni F cyangwa F, Yesa za mwisi yacu. Twasubiye kuri do. Ngwindushya turusohure na cyaki efrara cinsererezi don cyatumye sa so sa cyakira. Twasubiye kuri do. Gusaba rwose gukora imyitozo kugira ngo ubashe kugera ku rwego wifuza kugeraho, ukabya inzozi zawe. Ni ukwicara ugakora imyitozo myinshi. Mbasaba rero gutera comment hasi, ugakora like, subscribe yo ntago nongera kubibibutsa, ndabizi mwabikoze, muri abantu beza cyane. Igice cya kabiri rero naho butaha tuzareberamo amamineri y'iyi game. Murakoze cyane, ndabashimiye. Hasta la vista.